Amasain pathin ni khothing ei musa kirwa pathin thangwa nai pe masawani hi tunia hin zong Sunday special ading in thusim ngai num ta khat in sai ki diwa hi ei mi channel adang dang ho zong inamu wa jole ei mi channel hello channel dang dang hello lamon chom social media platform za chom ha zong inamu wa in het sa diwa hi ta in hi zong le tunia isai diu thusim hi i het sa ho zong le so na kon rekoi song jing khat ai ja chon tunia hi hechelung senom ta thasima kuna hi e hodinga ipi zildo thei inei vemti gel puma in sei ki dio hi alin aniao ate akhang ibon chawa hi che jesu nongjui din ke ka ki pantai kiti la hi hetsu ke dio hin iti hung ki sim do a hoya kuna hung ki panham ti zong hetsu dio ta sanau min hi la kiti che wangin lunggel su to a ki sim mai hole testimony ti chu min a hin khuwa athil tu ho akona hong ki sim do ho hi aki khele ejing in hi pathin la ki chi nan jong min a hin khuwa atu ho akona a hin sim do ho hi hing jong a hingin pathinin jong amang chanum di sa jin hi tunia isai diu thu sim jong hi mihim lunggel su tu mai maya kona anaki sim do hi point jesu nongjui dia thi changea ata asanna tu det mi pa khat athi kona akam changa ana sei do ho akona hong kisim do la khat hi mo gel nep theiwang chei lo hi achi sa kum zala som ngala machan United Kingdoms a Wales khopia lagawa halna revival linta le nasata anaumin hizi chun vanoi gamtin kolning li sungahin pathin thu gospel ki pana thu pa hi sei phongdingin mihim asom aza sim ahong ki pido tawin hi hichi gam choma ki pana thu pha sei phongdinga achinaw gam hola chun tua e ho chen na gam kai North East India jong hi ahong zaw phai ni hi a hi le hi chilaya chun Assam gam hi anike hom khen nai lo hi agam chu bung khana hi lin ta he anaw ma hichi gam sunga cheng mi te ho chu nam khat se jong hi kit lo zat le nam za chom tampi hi cheng khom ba ama ho chu gamsa banga ki tha ki man ho jong kho salowa mihim khan to na in ana khoi pha nai lo chutia chu gamsa banga hi an hing na lai hi ai le heti chun hlomlam gama konin missionary hung ho chun hichi gam sunga cheng garo kiti mi ho ko ma chun jesu a ki pana thu pha hi sei pi ding ti in ana chi tawen ama ho hin hichi mi ho hi ti zat ta mi mo tha jing ngam a hi ve ti jong hi a heaven ahin la pathina ato diwa lo ma hi tin ahin khu phal ngamin anakal song tawin hi asam gam sung gam mang ho cho gam mang thu ta le gim nei ta ana hin alain chele agama cheng mi ho cho khat la khat ki do to wa ki that to wa ami tha ho chu alol atan wa alu ala wa hitia chu alu gu chu a in wa anaki khai jiu a hilo le a khomol dong wa anaki khai jiu hichi chu ama ho tha hat na le gal hat mi a hi naw vet sa na khana he ananei wa hi hizi chun hichi missionary ho ading chun chumuna chu a umwa a khosa diu chu thil hi thei him a hi poi ti in anasayun a hin la missionary so chu mole thang sang han lang go la dai kai jong le ha sat gen theina iza atu diu hi jong le ti in ki pumpi pumin achiun hichi ki pana thu pha chu aga sam phong taw ne hi am ho chu abula chun koima chan alim powin ki pana thu pha sei phong diu jong a ki phal pi powin hi jong le pathin koma thum na le taw na to thu in tom pan taina pangun a hi le hi cha hin garo mi khat amin nok seng ki tipa le ain sung mi te hin hi chi ki pana thu pha hi ata sanon jesu nongjui dingin ahong ki gel hatawin hi a hi le hi chi thu chu a kho hau sapu chun aza do phanin alung hang ma jeng ta in hi ti chun nok seng le a in sung mi te chu mi pi masangin a ko doin hichi ata asanu chu asei le powa ada hla diu achu ti lawa a hi le amuna chu a in ko wa a tha jing diwa hi tin ana sei ta na hi hinla nok seng wang chun jesu christa chu det ta in anata san jing ta in hi ji chun jesu nongjui dinga ki pan ka hitan i ti jong le ki kit loading ka hi tin ana sei ne hi hi phat chun a kho hau sa pu chun athal kap thim mi ho chu thu apin nok seng cha te ni chu akap li jeng dewin asol tan a hi le ama hon jong apet pe na chun nok seng cha te ni chu thalpi in anakap li pai taw ne hi chu zo chun hau sapun nok seng komin asei kinen nata sanna na pai hla a nanung sun lo le
na zinu zong katha ki ding a hi ati na hi nokseng chun acha te ni a hin a zinu a hin abonovin alung sit le ezengin a it le ezeng nan hi zong le amaho sa nga thupi zo jisu a hinna anei ta ji chun hausapu cha don bunin koiman ei thon pi hi henlang kachang se hi zong leng jisu nung ka zui tho tho ding a hin ki ki punge ati tho tho in hi ichi pha chun hausapu chun nasata in alung hang be che che jing tan nokseng zinu zong chu asu te atha sa ki ta na hi hiti chun nokseng chun azinu ngai ta le acha a I ta te ni chu jisu nung azui je in anatha pi tawin ichi zo chun hausapun achai na dingin nokseng kom chun asai kinin jisu na ta san na chu nanung suna na da tha lo le nang jing jong katha ding na hi tin asai ta na hi hi chun nokseng in jong adon bunin cross chu kama a vanoi kanunga ki kit loading tin asai na hi le thalpi chang chun ahin kha ta akito in amuna chun nokseng jong athiden ta na hi hiti chun amuna chun in sung khat le khangni zen akichai jeng tan hi chan ge a thi na chan hila gi na le eng bol na atu nu wa jong lung thla lo hila ata san nau je chun a kho house pu jong chun alung thima hin ki khel na hin nei tain iti dana hi chimi pa le ain sung mi te hin a her kha jong hilo mi khat a nawa ko na zong ki gamlat mama jeng muna achi sa phat so ta laya na mi khat cho hitia hi ata sana hi chana he pang jeng thei ham ti chu alung dong mama jeng ta na hi hiti chun chi akon chun house pun jong athil bol chu abol khil a hi ta dan chu a ki het doen aman jong jisu nung azui ding a hi tin ahung ki gel hatan jisu krista cho ahu hing pule aleng pa din a ki san ta na hi chajang le akho pum piu chun nok seng le ain sung mi te ta san na akona chun akitil khawun abon chawin jisu nung zui dingin ahong ke pelhatawin hi ahi le heti chun kum tam ta ahong che nunga hin Indian missionary Sadhu Sundar Singh kitipa hin hi chi nok seng le ain sung mi te thu sim chule nok seng atha ding konuwa anathu sei do nu kha pen ho chu ahin he do phana chun athu le ala ho chu hi chi English sa pawahin ahin le doin atun ho zonga hin semin hi chu zo chun American lasim mi khat William Jensen Reynolds kitipa hin ala chu ahin gol to tha kinin 1956 assembly songbook la ahin zaw sa ta na hi hiti chun hichila hi pathin thu sei min thang ma jing Billy Graham kiti hon jong athu sei na mun dung ho wa jong hiti chun mi pi asang aza masang hin ahin sa sapan tawen hi le hiti chun ahong min chi chi pantan tu hin van noi mi pi in ahin het so tabang heta na hi Jesu Krista in anasei chu ipiham itile keima hi thokit na le hin na chu ka hi keima ai ta sana chu thizong le hingding a hi ati ne hi ichi banga chu nok seng hin jong hichi a kho hau sa pu in Jesu ata san na le anung azuina asei le ma anung sun dinga asola abol lo le atha jing ding tia anagi lai jing a jong chun aman wana hinna le khabua aminu akisu ding a hi chu ana he chin sele ne hi hiji chu ama a hi a acha te ni le azinu a hi a abon wa chu thiding anaki chalo hi lo a hin Jesu selep sanga thi na zo chu ana thlen zo a hi aji chu ama hon le si na thizong lew wan gama akimu to kidowa a hin diu a hi chu a het wa ata sano hi hitia chu nok seng hin ha sat na gen theina le gimbol na iza tu zong le lungla lawa Jesu nung anazui a hi in cross chunga mihim chon si na ahung thlat do na ei hodinga athisan ahung so na alem be hila ei ngai lut naw chu ama sapena akoya thildang him chu agyal thopi lo ai tai hiji achon athi zo nung a hi jing wangin a khomi pi abon chawa dinga veton theita hong hi wa a kho sung mi se he talawa agam sung athang sung mi le wanoi pumpia hi chi thu sim za phajo sin kisim tha na le pakai pathin chu a hu hing pu le aleng pa hi tia kisan na anei lo hi tunia hin e hon jong I hin hi ama adinga hing hiutin Jesu nung zui dingin kipan lew hen leise na thizong lew hen wana I hin ding hi heti thu sima ko na hin ki hil na thei tampi au min tunia hin ei ma ho akona ki hil na thei dinga I gialo o ma hi le mi hon jong aphat chom pi theina dingin comment section a hin share theu hi heti thu anangai zo se le anaza phachan hin kholum ke a Jesu nung zui hi jingjeng thei dingin
pathinin phathei na bu su ke hen